assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh ka Jama TV ɗo Mamad Dawda kadi arti ka Jama TV ɗo ko ɗum hande e mercredi le 25 octobre 2023 salmingol ɗon fappulando siɗon e jaam ka Jama TV ɗo toujours wano wowiri noon hiɗen tori Allahu lanɗo ballal yo Allah accuden en fo cellal acciden kadi ha ɓoya juuta haray Mamad Dawda kadi arti fi yewtudugol e moɗon yewtere jokkere en ɗam fina taware ko tawata koko fina tawa kala ko yiwɗon fina tawa mo jogitike andu hiɗa wondi e dina ma kan sa wopi fina tawa on tun a wopodiray kadi e dina ma kan ko ɗum wasi fina tawa koko tambitete par ce que ko pular wona yewtede kala nanɗo pular no nandelan komi woni yewde kon par ce que ko fina tawa noon no bokki e piiji hewɗi no bokki e jokkere en ɗan no bokki e hoɗo no bokki e naɓidal haray ɗen salmine ɗo misse Abdourahimi oɗo ko e sous-préfecture Dougou woni ko jeeya misse Abdourahimi sous-préfecture Dougou secteur Tunti Dougou wontirɗo ɗo e Dakar ko kanko woni président portal souci foli résidence à Dakar kanko misse Abdourahimi Diallo wontirɗo ɗo e Dakar Kermassar en salminimo kanko misse Abdourahimi en salmini kadi vice président makko on ɗum ko misse Ousmani Koulibaly oɗo koye sous-préfecture Badougoul o woni ko jeeya ka innete ɗo Madi Sumpo aray ko ɓiɗɗo nenan Binta Madi Sumpo woni ko innete Ousmani Koulibaly hara en salmini kadi chargé de organisateur on ɗum ko Mouhammadou Wouri oɗo kadi toujours ko e sous-préfecture Badougoul on woni ko jeeya kanko Mouhammadou Wouri hara himo salmina himo jarna en salmini organisateur ɓen fof ka portal souci foli résidence à Dakar aray en salmini kadi DJ Bella iɗon andi on ɗon kadi no ɗowtude portal souci foli résidence à Dakar e cende ɗen fof hara en salmini misse Abdourahimi aray ɗen habbiti jama on e dimasi arowo ɗo ka stade Bakayoko ɗum ko Grand Yoff ɗo en face autoroute on départ Doua hiɗen habbiti fop ko teddugal e moɗon kadi e dimasi arowo ɗo haray ɗen salmine ɗo kadi misse Boubacar Dramé ɗon e Conakry on andi toujours min ɓa mi yewta e fina tawa mi yewtoray kadi Boubacar Dramé ko ñawdowo fina tawa satiɗo argol ka télévision meɗen Jama TV ɗo tuma ari wo on foppo yiyaymo kanko Boubacar Dramé hara en salminimo ɗon e Conakry baya ka binde mangon ko ɗon woni ko jeeya kanko Boubacar Dramé ko ɗon woni ko o woni hara en salminimo ɗon e Conakry hiɗen lando si tawini famille ji ɗin fof no e jaam kanko Boubacar Dramé kala noon faalaɗomo kadi hino weeɓi ha iɗon andi fina tawan no bokki e nafaji hewɗi a heɗoto nafitora jentoɗa nafitora numéro makko on ko 622 84 11 70 kanko Boubacar Dramé ñawdowo fina tawaji on haray koyo noddumo ɗon famodiron e makko ado arde taw ka Jama TV ɗo hara en salminiɗo kadi ceerno Boubacar koye Malipan wontiranɗo en ɗon e Sierra Leone aboniɗo kadi ka Jama TV ɗo wonɗo darde kadi Jama TV haray ɗen salminamo hiɗen lando si tawini jombano e jaam Ummu en salmini babe makko kaw Ibrahima Sori hiɗen lando si tawini ko jaam to woniri e sengo Sierra Leone arten noon e yewtugol fina tawaji ɗin no wodi ko bokki e majji koɗoli meɗen ɗin ko fina tawa on façon leƴƴi hewɗi hiɗen ukkodiri ɗin leƴƴi hewɗi ko jokkere en ɗan feppindinta ɗi naɓindinta ɗi kon ɗum wonta ɗum jokkere en ɗan hiɗen mari moko babe inneteɓe ɗo général de racisme mi sifan toon seeɗa général de racisme kon ɗum woni ɗum ko neɗɗo mo andanɗa hoorema yetta ko yetteteɗa wonu ko wonɗa o kono ya tawtu jama wonon jokkere en ɗaw wona yiɗuɓe townitare andi townitare kala ka taware golle ɗen boni ko waddata yimɓeɓen e aduna on kon fof ko townitare neɗɗo si townitike walla o woni dereraku walla o suɓata ko haalata on haray mettay wondude ɓeɗo noon hiɓe faala jokkindinde fof en ɗan ɗum ko général entre racisme ɗon e France en salmini misse Youssoufa Konde wontira ɗon e Conakry misse Koulibaly Leluma haray ɓe salmina hiɓe jarna wodayɓe mi invité ka télévision ɗo ɓe ara ɓe sifano en fina tawaji meɗen ɗin Fouta Dialo koɗoli hewɗi no wodi no ɗi do'a innitirede toon no wodi kadi no ɗi innitirte ndaare tun koko enete Fouta Dialo andi Fouta Dialo kon Fouta on no bokki e Dialo on noon mi invitay goɗɗo ka télévision ɗo e ɗe balɗe arayɗo ɗo ma e ɗi lebbi arayɗi ɗo ñande go dal o meeɗay joɗade ɗo kala wonɗo accutude hakkille Jama TV a wawa sivude kon ɗum woni dogude Fouta Dialo noon no inna Fouta Dialo
ko yo wonu Fouta Diallo en salmini ɗon Sal Lengeren ko kanko ni sous-préfecture Bourkaje on en salminimo ɗon e Conakry ɗe lando so tawini ko jamtu woni ton himo ka coordination Fouta Diallo en salminimo hiɗe lando so tawini ko jamtu woni ton coordination Fouta Diallo on ko immani ko kala jibinande Fouta Diallo yo wonu nena goto baba goto tumbo kadi e nder lagine jokka en ɗan coordination Fouta Diallo on wona wigol élection yo oɗo jooɗo powɗodire pire na ɗum ɗon menen komin ɗaɓɓi ka coordination ko feppindinowo kala ɓiɓɓe Fouta Diallo tumba watta e nder lagine feppindina kadi lagine wona wigol politique dey politique ɗum kaka nder ɓernde si a faala wotande goɗɗo a accay ha ñande élection on ƴetta kartal ma ngal yaha bogoɗa mais ka coordination Fouta Diallo ko peppal men landi haray meɗen salmina ɗon président meɗen on ɗum ko Alhaji Muttaru sinami fayi wontirɓe ɗon e français sinami fayu en salmini général ante racisme ɓen ɗon noon no wakkili e fi tabintingol jama on e ko woni kon neɗɗo tahuto hoore mum kala neɗɗanke kala leñolngol bokkuɗa fonko hoorema respecta hoorema janga dina ka tawɗa kan allahu lan ɗon ko inni ko goto petti ɓuri ka makko woni ɓurɗomo rewde enen ɗo fof ganda ko mo ɓuri mo rewde ko kanko tun andi ila ka anduɗa ɗum ɗon kon jama fof no fota goto jeeya goto goto wawata okkude goto si wona allahu lan ɗon hoddiri arsikaji ɗon hino rewa e jungo a yaha e goɗɗo iwa e jungo goɗɗo ara e jungo a kono ko allahu lan ɗo woni ko hoddirta hara en salmini général entre racisme en salmini Youssouf Konde en salmini Miss Koulibaly ɗo kadi miɗo tañƴini ɗo e Mbour en salmini famille ji ɗin fof ka Diama TV ɗo sawa nanga def nangen def wa Sénégal yalna fi yalla def jàmm yalna fi jàmm sax sawa nangen def naw naka wa fële nu mu tuddati naka wa Ziguinchor naka wa Kolda naka wa Kaolack yalna fi jàmm yàgg yalna fi jàmm sax jërëjëf ana waa fële nu mu tuddati Diamniadio Dougar Yam yàlla na fa jàmm sax 50 benn dëkk bu ñuy wax Xoddu ba yàlla na fa jàmm sax yàlla na fi jàmm sax ci Sénégal ñu ngi nuyu waa Yaam ñëpp bàyyi ñu kenn amul kenn ku ñu bàyyi waa dëkk bi yëpp ñu ngi leen di nuyu waa Yaam waa Diamniadio waa Dougar waa 50 ak waa Sénégal Ziguinchor Casamance Bakel Richard Toll ñu ngi leen di nuyu ak waa Tambacounda ak fépp nit fu mu munta ne ci àdduna bi képp ku ñuy seetaan yàlla na la yàlla may jàmm may ñu jàmm ci Diama TV comme ni ma leen ko waxee rek chaque fois dafa am benn waxtaan bu ñuy wax waxtaan bi léegi mun nañ ko wax nettali rek nettali loo xam ne da lay jëriñ loolu la ñuy ñëw def après ci kanam tuuti su ma demee ci pël bi wax ba mu jeex daaneel damay dellu ci waat ci olof bi pour gars yi mun a comprendre lan laay wax ray deg artude kadi ka pular yewtere findinayde faminayde ko ndew wonɗen yewtude ka Diama TV ɗo piiji ɗin fof noon kala ko yewta ɗo koko wondi e nafa tentini o Tindi e Tali ko Tindi e Tali wiyeten kono mo beeyo accutu hakkille ko wona yewtede ko miijoɗa ka on tigi suti ton tuma o gayni fes ko on tuma wata famude ko honɗum woni ko innete Tindi e Tali hara en salmini ɗon koto an Samba Bobo wontiro ɗon e kurkoto ka amen salmina ɗo kadi Hamza médecin jo wontiro ɗon e linsan on miɗo lando si tawi ni hiɓe jamɓe fof minen ga meɗen e jam hara en salmini famille ji ɗin fop ka Diama TV ɗo hiɗe lando si tawi ni fof no e jam par ce que fewno ɗo boyno acciti hakkille meɗen no humpa ko honto fen on woni ko wonata haray kala noon mo heñaki en ɗowtidira ha ka fen si allahu ladɗon jaaɓi haray ɗen arde ka Tindi e Tali e Hala Pular haray ko jiwɓe ɗiɗo wonduno kamɓe ɗiɗo ɓe weldi ɓe waɗi wono weldu ɓe wa'ata noon mi wawata wiide comme nene gotoɓe par ce que ɗa yeɗo nene gotoɓe taw ɓe hawrata ɓe weldi ha ɓe waɗi wono weldu ɓe waɗi noon kamɓe ɗiɗo ka yiɗa oya wayyayoya kono ɓe howodirni tu jiwɓen ɗiɗo oyano inne Aissatu oyano inne Saybatu e Aissatu ka yiɗa oya wayyayoya ñameteɓe sertata kaɓe yata woɓɓe seedata kamɓe ɗiɗo ha famille on fof andidiɓe kamɓe ɗiɗo jiwɓe ɓen ɗiɗo ɓe seedata kaɓe yaadi wo ko kamɓe kaɓe woni wo ko kamɓe Aissatu iwata ka Saybatu iwata ka Aissatu
ɗum ɗon ko noon allahu lan ɗo woni ko waɗiri hiɗa andi heɓa groupe ɗuɗuɓe mana yaadotoɓe kono noon mo huwodirta on ko goto waɗata huwodirgol e buy ala mo huwodirta on ko goto gasta wonde mo jonnata confiance on tawata pellette oɗo kala ko secret ko haalatɗamo o wirtatama ɗum ko goto gasta wonde huwodiral ka ɗuuɗi o andu wowo e kaari wi'i ɗum ɗo kaari wiiti ɗum ɗo ɗum ko e jama noon yaadeteɓe no woodi kono huwodira ɗon ko goto gasta wonde ɓeɗo noon tawi kamɓe ɗiɗo ɓe suɓodiri kamɓe ɗiɗo hiɓe naɓiɗi ha ka goɗɗo anda kamɓe ɗiɗo e nder ɗum ɗon hakkil Aissatu dogiti e koto mum ko ɓe tato ben maɓɓe woni ko ɓeyni afo on ko gorko hikki ɗon Aissatu hikki ɗon miñirawo maɓɓe go'o on ɗon kadi ko gorko mais koto maɓɓe tawi hino voyagé ɗaɓɓere jawdi woni ha neeɓi seeɗa koto makko gundo day e bandam mum ɗum ko Aissatu o inni he miñan miɗo faala hotude ɗaɓɓa sonnajo ko ɗum ɗon haray woni ko ɓuranilan Aissatu wi he awa koko faɗɗi e moƴƴude konko haalɗa ɗon koko faɗɗi e moƴƴude ɓa koye nene gotoɓe enen ɗiɗo e yewtay taw ha ƴoƴƴinen on tuma noon si ara walla hebuloɗa fi ƴettugol ngol o wi miɗo wondi ɗo e jiyo inneteɗo Saybatu on ɗon ala ko henanilan taw eɓe mi yiiɗo ɓen ɓuuri oɗo jikku ngun no moƴƴi himo wondi e needi nene makko e ben makko hino wondi e teddungal no wondi e respect ko yimɓe kadi jogiiɓe sutura fayda kadi kala ko waɗɗaɓe ɓe muñoto sa wondi e maɓɓe sa renaki a heɓay hakke maɓɓe par ce que kamɓe ɓe anda a waɗi ɓe yettike kamɓe ɓe anda a waɗiɓe ko metti ɓe yettike kamɓe ko ɓe ɓuuri ande konko muñal suka o wi ko sifa on mi ɗaɓɓata surtout mi wonɗo e ɗaɓɓere extérieur ko sifa on ɗon mi faala joni accumi visa fi ƴettugol Saybatu o wi ella o ala joni noon bandam maɓɓe yiɗa attade konngol ngol haalangol nene mum joni ko o wi'i koto nde heɓuɗa taw wo hiɗa wawi yiltude laawol ngol on tuba holla nene e baben fiiɗa faala ƴettude Saybatu ɓamen sertata o waɗi ɗum woni télé wano lebbi 5 o prépari coñci o prépari paɗe o prépari piiji hewɗi o ari o hiwrodira o huniɓe ko addi kon o jantiɓe kadi lawol e ka suudu babe makko inni miɗo faala ɓengu ɓe inni awa gasi ɗum ɗon koko faɗɗi e moƴƴude ɓiɗɗo gorko be si tawi woni kelɗay alandoto fi ɓengu landoɗa fi suudu ka hoɗa ado noon suudu ndun ko ɓengu taw ɓiɗɗo gorko no way wade wo yo eto o ƴetta sonnajo ko ɗon ɓuuri moƴƴude aray a haali ko welilam babe makko wi joni haylo ka bolonda o wi ha miɗo yiɗo jiwo jokkodiray ɗo e miñan an Aissatu hino inne Saybatu ko ɗo hakkilankin okki fi ƴettere ben makko wi mukko watta fes a ƴettata Saybatu hande a ƴettata Saybatu janggo oya ngalɗi suka o ngalɗi o wi ko Saybatu mi faala ƴettude yo mi ƴettata Saybatu ɓeyi bukko a ƴettata Saybatu freng a daariray nokku go kono on ɗon a ƴettatamo suka wi baben ko min faala wona o noon ko min de wino faala miɗo tanƴini si mi inni miɗo faala kaka mi faala ɗo walla ton mi ɓaalo wona on addu dalin feeñuɗo mo tawata ella no nder ton walla addanelan dalin ɓe wi o a ƴettata ɓe jogiti tun a ƴettata andi goɗɗo si tawi majjayi o heɓata dalin ɓe wi a ƴettata suka on eti tappi kaasi ha ronki tawi ala feppude e baben mum yehi holloye nene mum kadi tawti ben mum wi a ƴettata joni noon mawɓe makko ɓen fof wontiri feere wi o ƴettata kanko noon o wi ko on o yiɗi Aissatu on tuma hersi ha ko hersete kon hersi jaatigui makko mo o janɗidi mo o wondi ɓernde wotere o yiɗani ɗum koto makko saabu needi on ndin e needi mawɓe makko min ben makko e nene makko wi waɗata tawi Aissatu on tuma ma pike Saybatu ko jaabi kala ko Allah hoddirali ko newotako ella fus ala min do ɗum hatta huwodiren Aissatu ɗum na hay fus wona hay fus ko Allah woni hoddirali nene makko en to kanko Saybatu e ben makko fo dani ɓe haalali hay fus ɓe inni hunde nden ko si Allah newnide tun sinde newo sina ɗum fus ella ko waɗata ton ala kamɓe sattinali koy ɓe haalali hay fus ɓeeɗa ŋaati wi waɗata hande waɗata janggo waɗata dow no jala waɗata dow no wulla suka on ala ko etaki
wi awa fewno ɗo ɓana mi heɓo e mon acce mi rutto taw ɓe rutto par ce que an on ko arduɗa ɗo kon a arda ɗo fayda e jaam ɓa an ko fali forcé ko on ɗon ƴetta mi wiya ƴettata on ɗon joni rutto suka on wayni ha moƴƴi rutti ka ƴettata ka golloyta ton rutti continue golle mum woni haneɓi seeɗa landiti wi he baabe miɗo faala yo miijoto ka hakkil mon goɗɗo si wino yiɗi hunde jokkitanmo e nden hunde nde o yiɗi wata poɗodiri e makko a mawɗo makko sina ɗum hiɗa wawi rewde ɗo bonna aduna makko on par ce que min miɗo yiɗi e hoore komi yiɗi kon kadi miɗo faala yon adanan dalin ko salorɗon kon ɓe wi o a ƴettata tum a ƴettata saybatu wi ella fus ala mbari ɗum ko gorejo makko on Aissata o wi ɗum hatta do bimbe kikiɗe yaaday hatta o araka galle ton ɓe fija ɓe jala ɓe ñaama ɗum ha ham meeɗa sansude saybatu meeɗamo sansude suka o woni ha arti wi baaben miɗo faala ƴettude saybatu ɓe a ƴettata nene makko kañ kadi wiya ƴettata ala ko etaka nene on e baaba on saccodiri wi ƴettata ɓe jaɓali haalude ko honɗum ɓe salori ala ko oya etaki kono ɓe jaɓali haalude ko honɗum woni ko ɓe salori o ƴetta saybatu suka loyi ko ma saybatu Aissatu kañum itti e sikke par ce que ko Aissatu sappinimo koto mum koto makko tawi kañ kadi no hawrani ɗum ndaaruɗo saybatu wo ko hoorema handindintamo hiɗon andi ko wiyete laɓe ngari kon wona goye yeeso moƴƴo ngari ko jikku moƴƴu ko ɗum wiyete ngari buy noon ko abiyasi ƴettata jogito on abiyasi si ñoli e jungo ma a anida e kon ko jogiɗa ɗon ko jikku moƴƴu wiyete ngari jama on fayta wi oɗo no laaɓa oɗo no wawi andu ko alluwal yeeso ngal ɓe yi ɗum na ɗum woni ngari tagaɗo ndarumo ka comportement e ka yewtireji makko e ka sutura makko tagaɗo sino wondi e sutura himo jogui hakkil himo mari faamu o wirtata sekere si a heɓi o muñoto si a ala o muñoto ko honɗum goɗɗo laɓete yeeso ton tawi noon saybatu no wondi e ngun jikku o muñoto o dulla o heppa hay si tawi woni haaji waɗi a sodanalimo hay fus kanko ko jogui ko yonaymo par ce que himo andi koko arata joni feƴƴa kadi joni hiɗon andi woɓɓe anda ɗum ara e joni feƴƴe joni woɓɓe anda ɗum woɓɓe no waywa boobo ko ɗon e ɗon sina ɗum on haaɓi dewle hewɗe ko ɗum yerginta ɗum oɗa noon tawi ɗum ɗon fo ha jaaka himo nanani nene makko e ben makko kala kaɓe okkimo o nayi nene makko e ben makko ko holli kamɓe si tawi woni feppama ka galle ton ella fus ala saybatu falaki ella fus ala to suka o wi awa ɗum ɗo mi anda ko honɗum baaben añirilan kono ɗum ɗo no tawa e ngaygu baabe makko wiya ƴettata ɓe yewti ha tawa baaba on jaɓali fas nene on kadi tawti baaba wi waɗata joni noon dalin yaltali suka wi gasi ella ala on salike ella fus ala ɗum koko arti ka ɗimmu o jokki haaju makko o wi noon fewno ɗo mi ala haalde taw haala goɗɗo par ce que hakkilankin iwali e oɗo saybatu o mo yiɗon hakkilankin iwali e makko hakkilkin no nangimo giggol angol kadi no nangimo kono noon ɓa ko mawɓe an mi poɗodirta e mom mi daƴƴay mi hala haalde taw haala goɗɗo min ko fi saybatu mi holli mi wi miɗo yiɗi jatiguijo miññirawo an on ɗo immode jooɗode min ko o ɗo mi holli miɗo yiɗi ɓe fanki bude suka on ñande goo yehi ka waalata waaliri ton ñalliri ton saybatu wuggi aroy ka Aissatu o hewti tun nene makko wi Aissatu ala ton kamɓe ɗiɗo ɓe naɓidi kala arɗo ka suudu oya naatay waalo saybatu naati ka suudu Aissatu waaliɗa ni par ce que ko suudu gorejo makko ɓe iwata ton kamɓe ɗiɗo Aissatu noon tawi ala ton kañum himo yehi ka woɗɗiti oya ari e fewro alansara jiwo on o waali ɗon ha futuro juula himo waali ka nder suudu ton kanko saybatu himo habbi Aissatu mbari makko o kiikalaajo ari ñenti udditiri damal ngal doyi tawi saybatu no waali ka nder suudu nder ton wudere nden no yaltitiri ni buse ɗen no yaltiti kiikalaajo on kon ɗum waɗi ko futtude saybatu yani e makko bonni wudere futu makko nden fes waɗimo ko Allah yiɗa yarlaki bonni fi ko innete nju makko kon
Allah waɗi saybatu ndaari tawi ko ben jaatigi mum tigi tigi woni ko waɗi ɗum ɗo wonɓe wiide kadi ɓiɗɗo on ƴettata ɗum saybatu tawi ɗo kiikalajo on jekkike mo o fanki bude o yo nawni balɗe tati ka maɓɓe par ce que hari o anda gorko kiikalajo yani e makko o anda gorko few kanko saybatu woni ha neeɓi seeɗa o yoomi o tawi ɗum ɗo mo o ɓuri hoolade on ko Aissatu joni noon ko ben Aissatu woni ko yani e makko ɗum ɗo tawi haalotako o tawi ko wawi ko surde ɓe deƴƴita fanka bude o fanki bude lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati mais noon e jakka saybatu ko kiikalajo on futti e makko kon reedu toɓɓike mo ɗon andi ɗum ɗon suuɗotako ko wade ƴurayde toujours ko ñaami o tuuta ko ñaami o tuuta ko ñaami o tuuta nene makko haccimo landimo ko honɗum heɓuma o tawi no satti haalugol kono nene ɓiɗɗo ko ma tun o haala o wi tigi tigi on mi yahuno ka Aissatu mi tawalimo mi waali ka nder suudu ton e fewdo alansara futuro feƴƴi ben makko ari yani an ko ɓe woni ko violilan ko ɗon mi ƴettori reedu oya subundi tami hunduko wi Allahu akbar awa enen e yii kawe ko ɓiɗɗo makko tigi 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 wi'ino faalama o wi okkata o waɗata o ƴettatama ka ko kanko ɓuri faalede nene on fanki haalali hay fus haalani bam makko wi he saybatu de heɓiri ni ko kaari woni ko heɓinimo ɓe fo ɓe deƴƴi ɓe fanki buta ɓe wi'i kiikalajo on hettay kuuɗe mum ɗen ɓaaru kanko ko ɗum ɗo o jaɓɓorta jaatigi ɓiɗɗo makko on ella fus ala ɓe deƴƴi ɓe fanki buta ɓe jokki suka o arti wi baben miɗo faala ƴettude ɓe a ƴettata ɓa kiikalajo on tañƴinike waɗi bone feefoyi ton haala ka alana wonana wi andi o hatta ƴetta o ko gawlo ni enen en duwaka ƴettude gawlo o ko gawlo ni suka o wi baben acce ko haala ton haala ɗayɗo kon ɗoni gawlo min ɗo miɗo wawi wonde gawlo onon hiɗo wawi wonde gawlo acce sifa nde yewtere baben acce sifa ɗum ɗo ɗum wona yewtere yewtinde no wigol o ko gawlo ɗum na ɗum fes ben makko wi ko ɗum ko gawlo a ƴettatamo suka on ko neɗɗo yangiɗo ko ɗum haylagol a heɓay hakkil o wi o tefay o anda ko honɗum innete gawlo o yahay o tefoya o yehi o tefoyi mawɗo gorko goto on ɗon kadi tindinimo nokkugo e hoɗo o seppi o yehi ha e gon hoɗo ɗon ka seppirte ñallal fo o yehi ha o hewtoyi o wi mawɓe miɗo ari ɗo e lawol jokkere en ɗam mi faalano jiyo goto baben an inni mi ƴettatamo hande mi ƴettatamo janggo woni ha mi seytinani ɓe kono ɓa ko mawɓe am mi yiɗa heɓade e maɓɓe woni ha neeɓi seeɗa ɓe inni lawo jiyo on ko gawlo womi duwaka mo ƴettude ɓe mawɓe ɗon inni ko homboni baben ma o wi ko kaarijo woni soron wi Allahu akbar ebba angal andude ko buyi awa mi laɓɓinante ɗo poyi ko e leñol hongol woni ko bokkuɗa konko bemma woni wiide ɗon ko honɗum o woni yewtude ɗon min miɗo andi soroma miɗo andi bemma mi andi joni kon to iwrɗa mi andi ko an woni hombo kadi konko bemma wi ɗon ko gawlo bemma ko hoore mum woni kongude ɗon o anda ɗon so andinama wonno o faamay an bemma e soro mum e soro on mo wonɗo wikkade ɗon koɓe nene goto baba goto bemma soro mum e soro on mo bemma woni wikkade wiɗa ƴettata ɗon ko nene goto baba goto ɗum wona komin sifaɗa mawɗo wi ni ɓattike duuɓi temdere ko ɗum ben mum sifani ɗum ɓen ɗon ɗiɗo koɓe nene goto baba goto soriraɓe maɓɓe ɓen donc noon ko tanira on aroy ha ka tanira nangi yeddodirgol kono kaɓe iwi ɗon tigi tigi koɓe nene goto baba goto o wiya ɓen andi ɓen konno woniri an bemma ko lanɗo soro mum ko lanɗo wonno lanɗo tumminiray koyɗen tun mbatulaw yahata adda a jotto nokku gotum haraɗa ɓorni coñcima ha moƴƴi ko woni wo a addante ka wonɗa ɗon a andi on ɗon no heƴi no deeƴi par ce que piiji ɗin fo addante o waɗitike hoore makko dimo o waɗitike o ɗuɗɗintinike hoore makko da jamanu ɗum waɗi ha o ɗuɗɗintinike par ce que ko lanɗo andi lanɗo haray teddinte piiji ɗin fo aray tawa ɗum joni o mo wikkiɗa soro mum andi kon ɗum golle mum on ko gawlo noon kamɓe ɗiɗo koɓe nene goto baba goto wona o gawlo kono si tawi woni probléme waɗi ka baben ma par ce que ko baben ma laami
ko on mo ɓe innata gawlo arata yewta ha feppe haɓatake ko haala makko ka o haalata kan jama on heɗoto faama gollitira kala ka soriraɓe maɓɓe haaɓi ko ɓe nene goto baba goto lamɗo no nodde miñam mum wiya he wallen ɓeɗo en ɓeɗo hejja miñam makko yewta ha ɗata nekke ko ndey yewtere nde miñam makko wawi yewtere ko ɗum initiri ɗum gawlo koɗo wona leñol o wi ɓen ko ɓe nene goto baba goto suka wi ha konko baabe waɗata ɗo fof ko ƴiƴan an tigi ɓe darade ɗum ɓe bonna o wi pelletti ɗum wiigol min mi ƴettata gawlo ɗum wona dali ɗum ko dalin ɓurɗo ñolde noon ɗum na dalin kelduɗo noon o ruttiti o wi baaben miɗo faala yon artin hakkil mon kin o mo wonɗo wikkade ɗo e jaka ka manta soroɓe men ko nena goto baba goto be makko wi honmo wiɓa ɗum o wi hey waɗe doyi ko mi wi on ko on nene goto baba goto ka manta soroɓe men ko ɓe nene goto baba goto onon ka bemmon ka soro mon ko laamu tawɗon oɗa tawi yewtere feppindinayde jokkindinayde en ɗan joni noon si goɗɗo haalay ko ɓenta ko gawlo ɗum ko honto windi kala ko tawata ala ka deftere ƴette hawkon to ande ko bida ko ɗum woni majjinde yimɓe ɓen haray on toñilan on toñi saybatu fotta ka o jon galle on tuba tay ɓeyato layni ɗum mettutude ko o kiikalaji woni ɓe kongude kon ɓe andanimo le ɓe andi ko neɗɗo bonɗo caay suumiɗo woni ko wondi ɓe ƴetti saybatu ɓe ari ha ka galle o suka faalaɗomo e ben makko fof ɓe noti ɓe fop ɓeni teddugal e mon no woodi ko tawata ɗum ɗum mi wawata muññade few e hino ni saybatu ko sawɗo foppu daaridiri woɓɓe yari men nanigoy woɓɓe hari men nanigoy woɓɓe fuɗɗi wide na o jiwo sa rena ko ɗum sa suka on salori jiwo wi min do ha ka on ɗo mi haalali taw ben makko e andi ko hon ɗum mi faala gonga hewti ka haale ɓe aybini en aybintinike en ɓe yehi ha ɓe tawi ɓe toñu en nantiga kadi sa kamanta soroɓe men en fo en hawtu koma andinen kikalaji on bonki makko ki ɓiɗɗo an on sifi saybatu fuɗɗi saybatu wi ndu reedu ndu mi wondi ɗo ko ɓe sawini landu te pourtant ɓiɗɗo maɓɓe on wi'uno no faalalan jombude e jaka ko kiran e janfa e bonki ɓe salori ko kamɓe ɓuri lan faalede ko ɓenta ɓiɗɗo maɓɓe ƴetta fo kamɓe ɓuri lan faalede suka wi hande hara wargol bemmum no daginonum mi hirseteno ɗo an wona a neɗɗo an baba an wona a neɗɗo nene makko piki kiriji yori ken on ɗon feeti ukkori ka burure hakke ko tawi ɗen gacce ɗon ala ka o wawi ɗe naɓude par ce que mo wallitade modi makko e jaka modi makko no wondi e bonki nder nene makko piki crise on ɗon hakkilki boni fes kiikalaji on diwni ka woni ɗon ha duhol ngol taƴi mo darori ni andi on ɗon kadi hakkilki boni foppu saka wiya ka jaka o ko salori jaka hari ko hutore woni o wiya ko ɗum ɗon de ɓa ko kanko sawini o sertira e inde bonde o kiikalajo saliɗo awa hunde wata cato wiya mi waɗata a ala dalin e mayre ɗum no tawa e majjere e jaka konko wonɗa salade ɗon fof ko gañanedi kadi wonɗa salorde añana kadi goɗɗo añana ɓiɗɗo mum yaha waloda emo ɓiɗɗo mum faala heɓinamo kadi e hoore ɗum allahu akbar on ɗon ko non woni ko sakkitodi e saybatu kiikalaji on no jonnano jawdi no julo foppo perdi o wonti wala kan jomo ala hay fus mo goɗɗo o kadi teddina mo goɗɗo kadi hoolota ko ila yawmidin ɓeeɗa wontide teddugal ngal tawana bonki saybatu aysatu muti ha seeɗa hersi ha seeɗa mutaka leydi gorko on kay on ɗon inni ko ɗum ɗo tu wawɗa heɓude ɓiɗɗo ma ara wiya no faala ƴettude e jaka hiɗa pogorira e ɓiɗɗo ma o nder waɗa sifa o bononna an a haɗi men kam e yalta an on fima o boni fes haray hakkude aysatu e saybatu e faalaɗo ɗum on e baba faalaɗo ɗum on ko ni woni ko ɓe sakkitori ngol taalol ɗo kadi ko ni ngol yaari ko moƴƴi kon fof yo Allah waɗu hakkude meɗen kala ko tawata hino boni
hiɗen tori yo Allah pottinan en kala ko boni hakkunde meɗen haray ɗen artude kadi ka version olof ɓen ɗon kadi faama ko honɗum wonɗe yewtude. dañuy ñëwaat ci léeb bi toujours li ma wax si pël ma bamtuwaat ko si olof. dafa am ñaari xarit ñoo xam ne foo gis keneen ki da ngay gis keneen ki xam nga xarit dafa am àndandoo àndandoo na groupe la foofu confiance mënu fa am loo fa wax rek wax ji day tas kaa diw moo wax lii diw moo wax lii diw moo wax lii nettali dafay bëri mais sax xariti benn bakkan benn nit lay doon mooy ki nga xamante ne da nga koy wax sa secret yëpp mu sutural la lépp loo ko wax rek du ko mus a waxaat jamais même boo leen jote woon dina xam ne seytaan moo dox seen diggante mais du la mus a weer koo koy xarit. léegi nag ñoom ñaari keneen ki Saybatu la tudd keneen ki tudd Aysatu ñoom ñaar dañuy ànd guddeeg bëccëg foo gis keneen ki rek da ngay gis keneen ki foo gis keneen ki rek da ngay gis keneen ki si gàttal wax ji dañ koy gàttal. Aysatu rak mag ji dafa voyager dafa dem uti maanaam aventurier ñoom ñett la baayam am taaw bi muy ko góor moo ko dafa tukki ki ci topp mooy Aysatu am na seen beneen rakk. léegi nag mag ji ba mu fa nekkee ba yenn jëmmu jamono xelam ñëw si dafa bëgg a takk jabar mais nag takk jabar tamit xam nga dafa am ñoo xam ne si ñii bokk ndeeg baay day am ñoo xam ne seen xel dafay ànd mu woo rakk ji ne ah man daal sama xel dafa nekk si takk jabar dama bëgg a wuti soxna. Aysatu ne ko loolu lu baax la mais lan ngay def léegi da ngay préparer boo préparer nga ñëw. ki nga xamante ne da nga ko bëgg mu gis la yow aussi nga gis ko ngeen toog waxtaan boole waxtaanee li si des sama yaay mu ngi fi sama papa ngi fi day dox si rek si famille ku jigéen ki ñu nekkal ko mu toog pendant 6 mois mu dajale xaalis bu bëri mu ñëw pour takk jabar. léegi ba mu ñëwee dafa ñëw si baay ji expliquer ko ba mu toogee lu yàgg après dafa ñëw expliquer papam ne ah man daal lan moo tax ma ñëw dama bëgg a takk jabar. baay ji ne ko loolu lu baax la góor balaa doon góor balaa tekki da ngay wut soxna après nag tag ci kër ak yeneen mais avant tout góor lan moo koy mëttali il faut nga am jabar soo amul jabar rek non sa valeur du feeñ balaa ngay am valeur il faut nga am jabar. léegi nag doom ji ne ko dafa am benn xale bu jigéen buy ànd ak sama rakk ji bu ñuy wax Sahibatu moom ak Aysatu chaque fois ñooy ànd ay doom nday lañu. bàyyi ji ne mukk du fi musa am doom ji waaru ne mais papa lan la man maa bëgg man maa xool ba mu doy ma mais yow lan nga war jàppale ma takk jabar parce que yow yaay sam papa wala nga wax firnde loo xam ne lu tax nga bañ nga ne lii la mu ne pap ji ne ko non kooku doo ko takk mu ñëw expliquer ko yaay ji tamit ne ko kooku doo ko takk ñuy nekk na di xëccal bàyyil ku góor ki ne ko man kii laa bëgga xooluma keneen kii moo ma doy kii laa bëgga te dama am ay renseignement yu leer nañ dafa yaru amul benn problème dalay sutural seen waa kër aussi noonu lañ mel man kii laa bëgga te bëggewul du la dugal foo xam ne mënoo fa génne. baay ji ne ko doo ko takk tey doo ko takk suba ma wax la ko mu noppi dem delluwaat fu mu doon liggéeyee aventurier bi si yàgg mu jékki-jékki rek ñëwaat ba mu ñëwaatee mu ne baay ji dama bëgg a takk Sahibatu. baay ji ne ko doo ko takk xalaatoo ko sax man li ma la wax démb moo am tey doo ko takk suba ma wax la ko lakkuma la leneen man li ma la wax lu leer nañ la doo ko takk. yaay ji aussi même chose ne doo ko takk. léegi nag mu dem ba jaaxle fu mu jaaxle mu continuer demaat feneen foo xam ne dafa def 2 semaines léegi ne Saybatu saay bu gisul Aysatu day ñëw këram. Saybatu moom dafa toog 3 jours gisul Aysatu mu ne xaaral ma dem seeti Aysatu seen kër ndekete Aysatu dañ ko yónni si benn kër bàjjanam foo xam ne dina fa xaw a diire tuuti. Saybatu ñëw rek dugg si néegu Aysatu ba mu duggee si néegu Aysatu foofu la tëdd xam nga rek boo tëdd rek nelaw bàyyee ko sër bi xaw a feeñ ay cëram xaw a feeñ tuuti paa bi jékki-jékki rek ubbi buntu bi ndànk ba mu gisee Saybatu rek mu violé ko
ba mu ko violé mooy def ko jekku yàq ko. Saybatu jóg waaru xam ne kii mooy papay Aysatu te kii la doom ji bëgg. baay ji ne ko noonu du fi am ndekete baay ji moo ko gën a bëgg iñaan moo tax mu ne kii du ko takk mais lan la Saybatu def parce que dafa yaru dafa fomp affaire yi yëpp deret bi nuñ ko takkee yëpp fomp xam nga suturaal paa bi jékki-jékki rek ñibbi waxul dara ñibbi këram ba mu ñibbi këram xam même biir mënul nëbb chaque jour day màgg après dafa doon wàccu commencé changer andi ay signes yoo xam ne signe ku ëmb la yaay ji xaw a sib ne Saybatu lan moo la jot mu ne bu dëgg jotee dañ koy wax man mosoon naa dem fii kenn ñoom Aysat di ko seet fekkuma ko fa ma jékki-jékki rek dugg si néeg bi tëdd papam dugg si biir violé ma instant nii dama ëmb boobu ba tey fóotu ba yaay ji waaru ne allahu akbar waaru si yàlla xam ne saay-saay moo bon saay-saay fu ne lay ne amul mag amul ndaw saay-saay la fu ne lay ne mais lan la mère bi ne noppil mu wax ko baay ji tamit waaru noppi ne kii billaahi yàlla dinañu atteeg moom nañ dem rek kon lu muy taxaw ne doom ji di ko takk yëpp ndekete moo ko gën a bëgg doomam parce que loolu la wone mais noppi leen rek lépp lu yegg seegul mu ngi ci kanam dina ñëw nañu tey rek dañ def ndànk paa bi ba mu xam ne def na ay jëy dal na ci kaw doomu jàmbur am na lu mu sib après dafa woo doom ji ba mu ñëw mu ne xam ma lan moo tax ma ne kii doo ko takk parce que géwél la doom ji ne ko yooyu bul ma ko waxati loolu fan lañ ko bind ci alxuraan ak géwél mooy lan yow mun nga doon géwél man mun naa doon géwél loolu mooy ban wax parce que xam na def na défaut mais ku góor ki dafa muus dafa dem feneen foo xam ne fu mag ne mu dem di laajte ay renseignement ne man am na benn xale bu ma bëggoon sama papa ne duma ko takk firnde bi nee na kii géwél la paa bi ne ko yow kan mooy sa papa mu ne diw ak diw mu ne ndeysaan ñàkk a xam aka lu mu waral moo bëri ñàkk a xam lu mu waral bëri na loolu mooy vrai réer gis nga yéen ñooñu même famille ngeen yi jege ngeen sax kooku ngay wax noonu mooy sa baay maam kooku maamaat kooku ak maam ki mu ne doo ko takk maamaat kooku ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñoo bokk ndey ak baay dinaa la wax léegi seen différence bi fan la yow sa papa sa maamaati maam buur la woon xam nga buur day toog dañ koy andi lépp moom kilifa la du yëngu du buuse du dem fenn mais ki mu ne doo ko takk ba mu ne géwél la kooku fépp fu am problème moom la ñuy woo moom mooy arranger problème parce que moom mooy wax nit ñi dégg wax jooju muy wax moom la ñu soppi ne de géwél teguwul fenn sosul fenn loolu dara lu muy wax ji dafa neex parce que nit ñi dañ koy déglu jëfee lu mu wax déggal ko fépp fu am problème bu waxee rek day sedd guy léegi sa maamaat bi moom buur la moom du wax keneen ki moom day wax léegi kooku di wax noonu moom lañ soppi ne géwél tegu ko fenn léegi nag ku góor ki ñibbisi ba mu ñibbisee mu toog këram tuuti rek ñele tamit mer parce que luñ la waxal dafa bëri doo takk kii géwél la dugg na fi génn ñoom xam nañ ne bàyyi ki bëggoon takk seen doom def na jëy bu gën a garaaw mu ne na lii il faut que ñu weer ko ñu waxu ñëw ba si kër ñoom Aysatu ñu taxaw paa bi ne ko dama bëgg a Saybatu nga expliquer que cas bi yëpp nu mu demee Saybatu ne bëggumoon wax parce que Aysatu mi sama xarit la mais paa bi daf ma def loo xam ne daf ma tooñ ba si kanam yàlla doomam ba mu ñëwee na daf ma bëgg a takk moom dafa ne du fi amee tey du fi amee suba mu mel ni man duma nit ndekete moom moo ma gën a bëgg tey jii dinaa wax ba mu leer dañ mus naa ñëw fii di seet si Aysatu fekkuma fi Aysatu ma dugg si néeg bi tëdd parce que sama xarit la man dama jàppee ne sama doom ndey la sax foo laa tëdd di nelaw paa bi ñëw violé ma ñëpp taf seen gémmiñ ñëpp waaru foofu la ma violé ci laa jëlee ëmb bi mu ngi ni taxaw yaay Aysatu foo la jékki-jékki rek daanu crise dof dugg si biir àll bi ku góor ki aussi foofu la jékki-jékki rek taf gémmiñ ji ba geñoo bi dagg xam nga geñoo bu dagg après bagage yëpp ay feeñ mooy dof na mu jékki-jékki rek dof
lan moo ko waral jékki-jékki rek taxaw yu amul taxaw di ko déggal. bul déggal yu amul ay géwél kii lii la kii dafa amul. yàlla lan la wax ci alxuraan képp koo xam ne ku may jaamu kookoo gën ci man mais loolu jeexal dawa lan mooy kii géwél la kii lii ak lii ak lii ak la mais yooyu wax yu yàqu la nit ñi nañ bàyyi yooyu nit ñëpp benn lañ. jërëjëf léegi bii tamit fii la yem ba beneen yoon jërëjëf lépp loo xam ne lu bon la yal nañ ko yàlla teggil dindi lu bon ñi lépp lu baax la yal nañ ko yàlla defal lu baax def jàmm ci réew bi jërëjëf merci.